uHana wasizwa ukuthi ayeke ukucelela yena woza la ngitshela uyasizwa wasizwa yini kule nto wasizwa ukuyeka ukucelela yena wayese ethi this time ngizo observe nje ethempelini ngifuna ukubona uNkulunkulu ushoda ngani bese ngicelela yena uNkulunkulu oh kuzwakele Nyamboza uSamuel uvezwa ukuthi athi uHana ngambamba uThixo wathi mephosa mehlakhe ealtar wabona ialtar ligcwele umlotha akasekho umpriest oshanelayo wabona izibani zealtar kaIsrael zingakhanyi zicinywe zonke uHana wajabula yedwa wathi ngambamba uNkulunkulu ngamthola uThixo ke namhlanje ngimtholile wayise eshintsha umthandazo wayisethi weNkulunkulu angisenendaba nengane ngisayifuna unganginiki ingane indoda yami inazo ingane uElkana unaba abantwana kuPhenina so mina ngisamdingi sengikhale kakhulu iminyaka ngifuna umntwana bele ndaweni yakho xoxela wayesethi uNkulunkulu kodwa nginenkinga uHana wathi nginenkinga nawe wena uNkulunkulu unenkinga edlule yami ngingcono mina ngoba uElkana unazo ingane wena uNkulunkulu awunayo umpriest manje mina ngifuna singene eboardroom senze idili mina ngisathandazela ukuthi ngiphi sengifike kulama level okwenza ama deals neZulu ngifuna ukwenza ideal nawe Thixo uthi Thixo ithini ideal uthi ideal ithi ngoba mina nginesibeletho wena unayo umpriest ngicela ukukunika isibeletho sizokuthwalela umpriest uzothi mase ngiketile ngizomncelisa unyaka ube munye mangiqeda ukumsusa ebeleni ngoba kuyena wami mina wanqaba ukunginika ingane awu madoda kithi and mina I submit myself under your will ethi wena uthandanga ukunginika abantwana I can't force you God to give me a child angisayifuni ngane kodwa sizoyithini into yokuthi umsamo kaIsrael ayisashiswa impepho sasiyathandaza sasiyokwenza njani uNkulunkulu ngokuthi masingena kuleli tempele ayisathuna impepho ngenxa yokuthi akekho umpriest asingabe sisalulungisa udaba lwami asilungise olwakho ngoba olwami lungcono uElkana unayo inkosana kuHana kodwa wena uNkulunkulu eyakho indlu iyafa ngoba wena unayo umpriest oh my God wayesathandaza into engasaphuma emlonyeni wavala umlomo wadlala indebe zomlomo wakhuluma enhlizweni yakhe wathi ngikuboleka isibeletho onginikeza lo ngane yobinge yakho angisafune ngane ezodlala egcekeni la kwami ngiyixosha inonyaka owodwa kwayithungela njalo ijazi ngonyaka ngililethe tempelini ihlale khona ibe eyakho ngifuna ngane angazi ukuthi njengoba uzothandaza how selfish you are in your prayers wabe mthandazo madlanduna asithandaza is so selfish sicela ngenxa yethu asikaze sicele ngenxa yakhe uthi wena ngisaqalele mina ngikalela wena uthi uNkulunkulu ngibambile kana abaningi bayigeja lento yenzayo kulungile waphendula inhliziyo kaEli akade mbuka uHana yonke iminyaka engamathembi uEli waphenduka wabuka uHana wathi uyambuka wabona ubuso bakhe bubikizela wam-addressa ngendlela wrong ethi uyodakwa kuze kube nini wathi wena kukhona ukudakwa ukuhlupheka
Oh uNkulunkulu sesiyothandaza angidakiwe kodwa ngihluphekile kodwa angisanendaba nenhlupheko yami manje sengikhathazwa inhlupheko kaSimakade ukuthi njengoba wena ungasakwazi ngisho ukusukuma uvithikile lithi iBhayibheli uEli wayihlele encike ngasensibeni into angasakwazi ukuphakama ethempelini umdodovu wexhegwe lagcina lompriest eselingasawufaki nokhololo eliyendayo nje lapha phakathi ethempelini uthi wena ngifuna ukuattend isimo sakho weEli njengoba ngibona ukudakwa ngibona inhlupheko endlini kaIsrayeli uyafa manje insuku zakho iphelile kuyokwenziwa njani ngendlu kaSimakade yini nina ningahlangani noNkulunkulu wakho nisebenzisa isibeletho sami mina ngimtholela umpristi mangiqeda ukumbeletha ngimbuyise ngimlethe kini lithi iBhayibheli mayiqeda ukudedwana uElkana wathi siyakhuphuka siyeshilo siyothandaza wathi wena ngicela ukusala ungakhuphuka nophenina mina ngathi kuNkulunkulu ngomkhuphula umntwana mayiseqeda ukuncela ngicela ukuncelisa umntwana aqeda ukuncela lithi iBhayibheli mayiqeda ukuncela wamthungela ingubo yamahlombe awumadoda akithi leyo nto ke kwakungeyona ingubo yeingane wayimthungela imenhle isembatho sabaprofeti wamthungela imenhle into ethungwa ngeingelosi into ehlanganiswa yizulu wathatha ingelosi wayibeka kwenye uHana awukodwa uNkulunkulu umuntu wesifazane wathatha ingelosi wayibeka kwenye wakhanda amakherubhi wakhanda amaserafina wawabeka phezu kwamahlombe endodana yakhe wathi uyugqokiso kwabafana balomuzi waseJerusalema uyogqokiso kompristi waphuma kunonyaka owodwa kudaphuzela kuthiwa imenhle esindayo yabaprofeti emahlombe uhuquzela uHana aquphukisa intaba aqondisa Shilo wafika Shilo wathi nange sengimlethe njengoba ngangishilo ngiyobuyela emuva ngingenangane ngilembozile ihlazo indlu kaNkulunkulu ayisayi kuba sehlazweni inompristi kusukela kulesikhathi ngikhuluma ngendoda lapha amadoda abazalwane eyagoboda vida amadoda amakhulu isilwane sakwamhlola yani ke lo muntu wesifazane unakumzofa uNkulunkulu yani ke lo muntu wesifazane kwaphela unyaka lo lokho ehlele emthandazweni athi ungenye imenhle abize ezinye ingelosi anyuke nayo ayeshilo mayifika Shilo athi awusekho kule level yomthandazo ambeke elinye ijazi emahlombe abuyela ezansi ekhaya athi ngokubona ngonyaka olandelayo ngikhuluma ngomuntu wesifazane afika ahlale neyingelosi akhande enye into ezokwembatha umfana wakhe baphela unyaka ayibhoqa ayibekelana anyuke naye ayeshilo mayifika Shilo athi awusafanele ukuthandaza lemthandazo yeyingane oyithandazayo nafi isambatho ifuna ibeke kibezekanda sisi kibezekanda sasiyathandaza mayifike endabeni oh my God wanyuka naye ngokweminyaka mayithi 12 years athi ungamsayithandaza le yanto ethi woza Jesu omncane ungenze kube buncane thandaza imthandazo yabapristi nemthandazo yabaprofeti anyuke ngento esindayo engasukumi phansi mayibeka amahlombe uhambe ukhokho bokuSamueli kugudla ithempeli likaSimakade ukhipha umlothe altar udonsa amakhandlela emashalofini madoda akithi angiyazi le nto yazalwa uHana uhambe ukhokho be-altar ufushanyana iminyaka 12 ulayitha amakhandlela kushanela imlotha uvula amasango kaSimakade uvulela abantu baka-Israyeli ukuthi benze in the presence of God waNkulunkulu uvula umlomo siyathandaza ayanyuka iminyaka uHana waguga akugela emsebenzini wokuthunga ama-manuscripts kaSamueli alokhu wamembesa athi emphatha mfana wena uyena umuntu nakhu sifa nakhu sibulawa uNkulunkulu entabeni nakhu sibulawa uNkulunkulu entabeni nakhu sifishazalwa izulu makhosikazi thathani indawo zenu ngokomthandazo
uThixo Nkosikaba bafana nali izulu ligumlilo nali izulu leNkosikaba nangusimangada sikubuze siqedela entabeni yamadoda athandazani phela ubhekise kuNkulunkulu sasiyathandaza behlale entaba behle nayo abenyukayo benyuke amadoda siyathandaza nangu uNkulunkulu nazi ingelosi namamehlo nazi ingelosi nezambatho nangu ulesemboza nange semphathisa open your mouth and cry to God. Never before. Cry like a mad person. Cry to God. Inimuzia, inimaha, inimuhasia, inimama hosola, inimahasia. Walintaba, walintaba, walintaba. Forget about yourself. Kandulela besulwini, ulihana, inimahasi. Suka duze kwalowo muntu nomuntu oqoqisayo uthula isihogo suka duze komuntu oqoqayo kulowo mzuzu suka duze kwalowo muntu izulu lifuna ukuqoqa nawe pay your attention to heaven ukukhuluma nabantu lesi sikhathi sikaNkulunkulu phendula amehlo ubheke ezulwini forget about your ego. Forget about yourself. Awudingi uNkulunkulu nangakhona. Yes, Lord. 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 Don't stop, don't stop, don't stop to pray. Don't stop, don't stop. Ngofana umlomo. Khona into eyenziwa uNkulunkulu. Khona into eyenziwa uNkulunkulu. Ngofana umlomo wakho, ngofana umlomo wakho. Ngofana umlomo izulu lize liqedele empeleni zayo. Ngofana umlomo. Nangu uNkulunkulu usekuwe nawe. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Continue.